tany am-pianarana suite 2 bon interro surprise tsika zao mandraisa fay daholy tsy be menimenina manao an'izany fa raisy ny question méthode de conjugaison du subjonctif présent vous avez 15 minutes 1 minute later. anaty kahie koa misy valonio ay zany anaty kitapo koa fa efa natao mitenena tsara le izy anaty kitapo koa fa efa nataonay tamihery tao tamizay 4e aiza mirety le zany fa betabe niny kahie ato tsy hitako ato le zany fa jereo vetivety aiza mangovotsa lesy ahola jereko anazy aia ty fa aia ty ambalikao ty ve zao eka io ny 4e menamena io zaho koa andika lefa vita tenao eo tena merci anao lohako efa holo tsy nanoratsika vita ihany lesy mety tsika ro lahy ihany zany mahazo 20 sur 20 amin'iny ka ia tamiray tokony adikanao io lesy le à droite io à gauche toy koa raha za conditionnel koa nadikanao toy fa tsy subjonctif atao akory moa zany koa fa defa miaraky 0 any efa wily kely ndray zany ny elohanina dia azahoanao 1 gigabe zao manan-kery mandritrany 24 heures amin'ny vidiny 1000 fotsiny tsinjio ary ny 10 322 étoile 64 10 raha ampiasan'izany ianao